Thokozani bogogo nomkhulu salukwazi sendoda lesigogo Bathini Mbatha. Nganiza kwethu na issue lana ngikhuluma na Mashonisa namhlanje. The reason abantu bangakhokheli, it's because one, azange uyibike lento lena ukuthi wena uzothatha imali yakini ubolekisane ngayo. Makuthiwa uMashonisa chaza ukuthi wena ubolekisana ngomnotho wakini. Ukuba uMashonisa uyakubika. Ukuba uMashonisa kuyabikwa, and it's very important. Kufuna iqhude elibomvu nesikhukhukazi esiyisikoshi. Ubike kwabakini usebenzisa ikhandlela elimhlophe, eli-yellow, eli-blue, eli-red. Ubike kwabakini ukuthi ucela ukuthi bekuvumele ukuthi wandise umnotho wabo ngokuthi ubolekisane ngemali. Uma umuntu wesifazane ucela kulo wasekhaya okuyena ushisa impepho. It is very important ukubika ukuthi wena usuzobolekisana ngomnotho wala ekhaya. Most of the people athi umuntu le business laqala kahle mthiya lalihamba kahle kodwa ayikhona. Akusahambi kahle. Bayazi ke abahamba la ekhaya kunenkambe esizenzayo sithi inkamba zoMashonisa esino in no out. Kodwa kuthe mase kubuya umuntu for the very first time athi ayi mthiya hayi yabona sokuvele kwaba worse. Ngathi mase ngimhlolela lo muntu ngase ngibona ukuthi no sarika sendoda ube nephutha, imina lo ube nephutha. Ngoba angikwazanga ukuthi ngimtshene lo muntu ukuthi noma ngimbuza ukuthi wayibika yini lento yenzayo. So it is very important guys ukuthi usiye umuntu ospecializeayo ngento, because umuntu ma specialize ngento uyakwazi ukuyihlupha athi go deep in finding out ukuthi why lo muntu lona lento engimnika yena athi ayimsebenzele. Why? Usuku uswenzala nani nabanye ukuthi leli phutho usulenze kulona ungaliphindi futhi kwabanye. Ngoba usuku unganzani ungajahanga amashankuri. So uma uMashonisa ubolekisana ngemali, it is very important ukuthi ubike lo msebenzi ebantwini abadala bawazi. Why? Uzokwazi phela kusasa ukuyoceba kubona ukuthi napa abantu bangasangikhokheli kanti senenze njani, anisayiqoqe ngani imali zabantu. Fana uma uMashonisa ukuthi imali yakho imshisa umuntu mecabanga njena athi hey ngiyamkweleta uShandu, ngiyamkweleta uThabethe, ngiyamkweleta uSibanibani, umuntu ashiseke ayibuyise imali yakho, imhluphe imali yakho ethi mehola nje nge25 before ama debit order ayiqeda yonke imali abese kayikhiphi lakhe abeke eceleni noma kusendele via e-wallet or whatever. It is very important. So most of the time abantu bathatha umsebenzi wokubolekisana ngemali for granted. Umuntu athi hayi ngayiqala kancane njena iyangisebenzele sengitheke ngisho imoto sengenzeni ingakho emzini wakho uthola ukuthi isikhathi esiningi kwenzakalani kugcwele imoto emzini wakho. Wena uMashonisa usuyazi ukuthi imoto zabantu uyayilanda wenza in umuntu mangabhadali and everything zibhadle nalezo imoto lezo ngoba ngeke uyidayise ezinye thuthu uthatha imoto yebank kumuntu. Kanti iphutha likuwena, uwena ongekho prepared, uwena ongazange enze izinto right from the first time. Ngokuthi wenzeni ubike umsebenzi. Usuyaqhamuka uShandu ukuthi weShandu umsebenzi ngawubika mfethu ekhaya ngenza yonke into ngabika lo msebenzi ukuthi sengizoba uMashonisa abantu bebekhokha kodwa manje abantu abasakhokhi. Sengena ke manje na insebenzo yani yomuthi. Usuza kuthina ke manje ngithi hayi ilula lento lena kufanele uthole ilokhuzana ukhamba lesikweletu unethiwa kunokhamba ukhamba lekweletu luba ngaka ukhamba la khona luba nelahle ngaphakathi njengoba kunelahle lana. Uthathe ke lo khamba lolu ube nomuthi unika wona na umuthi esinawo oqoqa ikweletu uthele kanje ukhambe nekweletu
bese usibiza ke isikweleti sakho. Sibanibani niyangikweleta. Neza kimi nazoboleka imali anisafuni ukuyikhokha ke manje le mali. Ngiyayifuna imali yamanje. Sengiyifuna ngenkani ke manje na. Ngifuna nenzalo yakhona yonke into. Ngiyakutshela lo muntu lo yokusebenzela zafe uma uzofa angakhokheli le yonke imali yakho with interest. Uyisibize isikweleti ngisho kuthiwa usemakhosini ngisho ini ingakho mina umakhosi mebefika emakhosini ngithi ungawukhipha umuthi ngesikweleti ngoba lo muthi akuno wakho wabakini. Wabatshela yini abakini usuphisana ngemithi? Abakini bakusemsebenzi bakuyisa yonke into wadela yonke into empilweni wahamba wayephehlweni wahlupheka ephehlweni mhlamba warepiwe ephehlweni yonke into wena ubuhluphekela njena ukuthi uzophisana ngemali yakini ubuhluphekela nje uzophisana ngemithi. Kufanele ukuthi umuntu umbizo khambeni ukuhamba lekweleti umbizo ukhulumise ukuthi ngiyayifuna imali yami ukhuluma ngo12 ebusuku unqunu uphumele phandle ukhulumise umuntu ukuthi ngiyayifuna le mali lena imali yabakithi lena. Muqeda kunomunye umuntu uketshezi uthola ungaka umuthi wakhona uketshezi kanje lo muthi lona uthatha igama lakhe ngifundisa ukuthakatha ke manje ngoba abantu babangafuni ukukhokha abanye bathakatha. Ubhala amagama abo bonke laba abangafuni ukubhadala ku brown paper le khava ingane zesikole bese uthatha lo muthi lona uninde kanje uninde ulight leli phepha khona ebusuku ngo12 ufake la ngaphakathi ukhulumisa. Uyongitshena wena ukuthi kuyothi kuphela inyanga bangakho abazobe bekhokhile kulabo bantu babhalile egameni. Kuyadingeka ukuthi ubike umsebenzi wokubolekisana ngemali ngoba yini kungani gogo fanele ngubike umsebenzi ngoba imali onayo kuyona yakho yabakini. Yabakini abakunikele imali abakini abakuphathisi uphathisiwe wena le mali lena osuyithatha wena uyobolekisana ngayo. Noma uthi umuntu hayi ngoba wena umngane wami noma interest ungayikhokhanga imali kabani kanti lekhunywa ngayo ngoba kuyona yakho yabakini. Akuwona umnotho wakho umnotho wabakini abangasekho umnotho wamathongo akini. Kukhona uma unemali noma unotho empilweni kukhona owakini okubambisile lokho futhi meke ufuna ngakuphuca ngoba uyaphapha. Sara kwaSendoda uGogo Bathini Mbatha umavula kuvela emzini emadoda technician yedlozi engineer yomsamo ngani zakwethu 082 833 4063. Kuyabikwa uma uzobolekisana ngemali ngoba kuyona yakho abakini abangasekho imali umnotho onawo akona wakho owamathongo. Thokozani bogogo nomkhulu. Sara kwaSendoda.